Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nianantsika andiresaka hoe ohatry misy olo miteny zavatra amintsika atsika mila mitandrena aloha fa tsy deka atsika zany manapaka décision. Tsy hoe olo miteny zavatra raika amintsika deka atsika fa mila magnano conclusion, fa atsika mila mihaino izy tsara aloha hoe ino zavatra mila ampitana amintsika. Fa matetiky mampidiky ady na problème na olona eo amin'ny fiarahamonina miaraka misy olo miteny atsika tsy mihaino resaka anazy jusqu'ampahany fa deka atsika zany fa mizy fa mila manao conclusion. Nefa tsy haintsika ino zavatra fonosiny resaka anazy io, nefa tsy haintsika hoe tsofo misy le fahendrena ao anatin'izany resaka anazy zay, fa atsika tsy tokony ametsaka décision direct. Jerevintsika tantara anankiray, Omar ibn al-Khattab ndraiky Ali ibn Abi Talib. Andraiky Omar ibn al-Khattab ndraiky Ali ibn Abi Talib reo zany niaraka amin'ny lalany nandeha. Lereo fa amin'ny lalany mandeha nisy arabiyun, olo baka ambanivolo zany navy amin'ny tanàna amin'ny vila Madina. Le arabiyun navy, Omar ibn al-Khattab nandefa fiarabana aminazy, salamu alaikum, namaly olo wa alaikum assalam, kaifa haluka, akory vaovaonao? Deko olo iny namaly tamin'ny Omar ibn al-Khattab hoe zao ya Omar, za mankatia fitsapana. Gaga Omar. Omar nanontany vaovaon'olo iny, olo iny de niteny amazy za olo mankatia fitsapana zay. Omar lasa karatezitra, za mila manontany vaovao anazy, za mila karaha hoe nino miakeo izy zany izy vonavy amin'ny tanàna eto, izy ndraiky miteny mankatia fitsapana. Mbo tsy vita zany resakan'olo koa izy ndraiky miteny hoe tsy vitan'iza mankatia fitsapana ya Omar fa za mankahala fahamarinana zay. Boko nisan'izay koa nambarany tamin'ny Omar ibn Khattab, zay hitanao koa, za mitsanga vavolombelona amin'ny zavatra tsy hitako maso. Neloka Omar ibn Khattab nahita zany sy ataon'olo aby io. Nefa tsy hainy Omar fa arabi io matetika arabi olo baka ambanivolo ta Makka, io zany somary hoe miteny direct, somary misy lay zany hoe manao zavatra hoe mampameloka, somary maro zany fombandreo zany tsy de personnalité ndreo zany tsy de efa mivadibadika. De Omar le asositra izy amin'ny zavatra iny mila nino, izy nilaza tamin'olo hoe anao tsy maintsy sazina. Ali ibn Abi Talib nahita izy ya Omar, nambariny Ali ibn Abi Talib, kaya koa mafahazo anao resaka anazy to ya Amir al-Mu'minin, nambariny Ali ibn Abi Talib tamin'ny Omar. Nambariny Omar fahazoako anazy, izy mpitsara velatsiny. Boko izy olo mavandy, ema izy zany deko hoe izy fa namba izy olo tenino fitsapana, izy mitia ino mankahala fahamarina, boko izy mitsanga vavolombelona amin'ny zavatra ino zavatra tsy hitany maso. Moa be zavatra zay raha iny Ali nambariny. Deka izy neloka Omar ibn Khattab. Fa kanefa Ali ibn Abi Talib izy namba ya Omar, ya Amir al-Mu'minin, tsy karaha zany fahitavako resaka anazy iny. De nambariny Omar ibn Khattab tamin'ny Ali, ya Ali, kaya koa ba sy fahazonao resaka anazy. Nambariny Ali ibn Abi Talib, fahazoako resaka anazy amin'ny izy miteny fa hoe izy mankatia fitsapana io. Nambariny Ali ibn Abi Talib amin'ny tenin Allah subhanahu wa ta'ala hoe Allah subhanahu wa ta'ala izy mivola ao agnatin'ny boky masina Qur'an al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. زن تنين الله سبحانه وتعالى زن ديا تنمارنا فيريو أموالكم ني حرين ناز وأولادكم أرني زنك ناز ديا فتنة. يزرو نمبارن ديا فنغر فيتك هو نيزا يريو ولو miaramena amintsika eto agnatin'ny finoana al-Islam zegny ny fitaka tena fitaka marina le hoe ny harena zay namiany Allah subhanahu wa ta'ala andreo ary ny zanaka zay namiany Allah subhanahu wa ta'ala. Tahaka izany koa Allah subhanahu wa ta'ala izy mivola agny suratu at-Taghabun koa zegny izy mivola verset 15 zay mivola hoe innama amwalukum wa auladukum fitna. Tena marina nambarana Allah subhanahu wa ta'ala fa ireo harenanareo sy ireo zanakanareo dia izy ireo fitna, hoe fitaka ho an'ny tsika mpagnaraka finoana al-Islam izy reny
noho ny fomba fitiavatsika ireo zanakatsika sy harinatsika ireo. Zany ambana Ali ibn Abi Talib hoe izy mankatia zanakany ndraiky harinanazy, zany mahatonga izy miteny aminao ya amir al-mu'minin, izy mankatia fitsapana. Lasa nisy tsikitsiky tamin'ny Omar ibn Khattab. Dia nilaza Omar taminazy hoe kekako koa fahazo anao koa anazy izy mankahala fahamarinana zay ya amir al-mu'minin. Dia Ali ibn Abi Talib namaly Omar nambany Ali ibn Abi Talib hoe izy mankahala fahamarinana satria anisan'ny haq fahamarinana tsy afaka ialan'ny zanak'olombelona zany al-maut, fahafatesana. Olombelona jiaby mandalo amin'ny fahafatesana zay, ka izy mankahala zany hoe fahafatesana zay. Zanak'olombelona jiaby maro mitsika mankahala zany fahafatesana zay, milefa zany fahafatesana zay, nefa zavatsy nino marina. Lasa nipody nisy tsikitsiky hafa koa amin'ny Omar ibn Khattab. Dia Omar nanontany farany hoe ka ino basy resaka anazy mitsanga vavolombelona amin'ny zavatra tsy hita maso an'izay, nefa zavatra zay tsy mety amin'ny Islamo hoe mitsanga vavolombelona amin'ny raha tsy hitantsika maso, nambany izy mitsanga vavolombelony fa hoe amin'ny Muhammad, satria Muhammad io tsy nihitany maso fa izy naneky zavatra zay nandesin'ny Muhammad zay, dia zany izy mampitsanga izy vavolombelona amin'ny zavatra tsy hitany maso. Dia Omar ibn Khattab nitoloky tamin'ny Arabe izy niteny hoe moa ve zavatra zay mila lazainao aminaka? Nambaran'olo ya amir al-mu'minin, fa maninona mba na Omar ibn Khattab tsy niteneninao ngovan'alohany? Nambany zany mila mampianatra zanak'olombelona hoe alohany manapaka décision, mitandrenesa aloha. Dia zany nahatonga zany ametsika zany zavatra taminao, tsy hoe zany hoe midépasse limite, fa zany mila manambara aminao fa hoe manambara aminao manambara amin'ny zanak'olombelona hoe aloha zany aloha manapaka décision amin'ny zavatra anankiray, aloha tsenky mitandreny aloha. Dikan'izay atsika alohantsika andeha alohan'ny zanakatsika zany miteny zavatra amitsika, tsy dia ka atsika manapaka conclusion anao karaha te eno tsendriky izy tandreneso izy zay tsika vao mamaly. Na koa zany atsika amin'ny mpampianatra amin'ny école tandreneso aloha zany mpampianatra atsika aloha zay vao tsika vao mamaly izy, fa tsy hoe izy mbola miteny fo dia ka atsika fa mahashaka. Possible ta zany izy misy zavatra teneny izy lasa mavozo tsy hoe zavatra teneniko ty tsy mety, izy mavozo metsika fanontaniana. Fa kanefa atsika jerisika fa aminao sallallahu alayhi wa sallam anisany hoe nisy olo mipose question farany ratsy taminazy. Ino le question? Olo navy tamazy ya Rasulallah, zaho meza autorisation mijangajanga nambany tanora tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Mpaminany tsy deky namaly fa mpaminany izy nitandreny. Dia namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam taminazy ke zoma ohatra atao amin'ny mamanao, moa ve tianao anambany tsy tiako, atao amin'ny zanakanao nasa tsy tianao anambany tsy tiako, atao amin'ny anabavinao nasa tsy tiako nambany olo iny tsy tiako. Karaha zay zony anabavin'olo, maman'olo, arazanakan'olo. Zay atsika mitandrenesa aloha, dia ohatra atsika mitandreny io tsika vao afaka mametraka valiny tena ilaina zany amin'ny zavatra zay. Tandreneso olo fa tsy dia ka atsika manapaka zany hoe décision na mamaly deka resaka iny, fa ambila olo mi-exprimer, ambila olo mamoaka le hevitrinazy fa hoe nisan'ny zavatra ilaina. Io nampianarin'ny Arabe io tamin'ny Omar ibn Khattab, ke atsika zany tokony mba mangala lesona zay koa amin'ny fiainatsika. Wa jazakumullah khairin. Amma naikandai, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.